आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी आहन बदमर वेब पाउ मुख्यमंत्री नोंगथम बिरेन हाइरी भारत असी मेट्रो रेल नेटवर्क ख्वाइदिग सांगबा मालेमगी अहम सुबलाइबाक ओइरे कांगपोकपी जिल्लादा कौखिबा टोटल शटडाउन अमसुंग इकोनॉमिक ब्लॉकेट पुंग निफुनिपान की ओइना कोमथोकपदगी गाड़ी चथोक चसिन तौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगासी दिल्लीदा लुपा कोटी लिसिंग तरानिथोइ शनि हेनबगी चाखुत थौरांगी प्रोजेक्टसिंग खरगिना उरेप उयुंग तमख्रे खरगिना संगाख्रे केंद्र के हक्सल मंत्रालय हाइरी हौखिबा चयौल खरा असिदा चाइनादा HMP भाइरस संदोरखिबगी थवंग कुपना यंगसिल्ली अमसुंग महाकुंभ मेला यावब लाकपा मियोइसिंग असोय अंगम थोंदनबा जल पुलिस पर्सनल 2,500 सिजिनगदौरी मुख्यमंत्री नोंगथम बिरेन हाइरी भारत असी मेट्रो रेल नेटवर्क ख्वाइदिग सांगबा मालेमगी अहम सुबलाइबाक ओइरे सोशल मीडिया थागत वारोलमदा मुख्यमंत्री हाई इंग 2013 हौना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा मेट्रो नेटवर्क की फिवम फगतहनबा थौसिल थौरांग कया पाइखलक्की मसिना मरम ओइदुना मतमदुदा शहर मंगा खक्तदा किलोमीटर 495 खक्तमक सांगबा मेट्रो नेटवर्क लेरंबदु हौजिक्ति शहर कुलहुमदोइदा मेट्रो नेटवर्क किलोमीटर 1,000 मथक्ता लहिनबा ngamlei मसिगी मथक्ता शहर कुनिपानदा मेट्रो नेटवर्क किलोमीटर 1,000 सेंगुटपगी थबक चथरी महांगना हाई नोमगी मनुंगदा मेट्रो रेल सिंगना किलोमीटर 1,19,000 लोम चाथोकसिन तौरंबदो हौजिक्ति कोटी अमगी मथक्ते हनगलले असिगुम खोंगथांग असि प्रधानमंत्रीना शहर गिलम मतमगु चुनबो मोंगदा सेंगुटकने हाइना फोंगदोखि वाफमसिंग अदु थबकतो ऑनथोरकपनी मसिना लेबा असिगी मियोय लाख कयागी पुनसिगी हिंगबगी थाक वांखतहले पावर मंत्री थोंगम बिश्वजित नसु सोशल मीडिया थागलक पुवारोलमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा लेबाक असिगी मेट्रो रेल नेटवर्कता सिंथानिंगाई ओइना अहोंगु पुरपंगमले हारिदुना प्रधानमंत्री बु थागत फोंगदोरकली कांगपोकपी जिल्लादा कौखिबा टोटल शटडाउन अमसुंग इकोनॉमिक ब्लॉकेट ngase अंगनबा पुंग अनिदगी हौरगा पुंग निफुनिपानगी ओइना कोमथोकले हारि कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोटुना थोकप चेरोलमदा हाई कांगपोकपी जिला की लुंगटिन सब डिवीजन की मनुंग चनबा साइबोल एरियादा CRPF की पर्सनल सिंग थमननबा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगा वारी सानबदा यानबा पुरकपदगी खोंगथांग असि लौखलकपनी अखोई कांगपोकपी पाउमिन हाई जिला असिदा दुकान सिंग हांगनरे लंबिदा गाड़ी चेनबा हौरे नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबिदा पोचै पुबो गाड़ी सिंग महौसागुम चथोक चसिन तौरे चाही असिगी अहोबा नुमित जनवरी तांग अमदगी कांगपोकपी जिलादा कौखिबा टोटल शटडाउन अमसोंग इकोनॉमिक ब्लॉकेट ngasi जनवरी गी तांग 5 गी अयुक पुंग 2 दगी हौरगा पुंग 9 कोमथोखरे शटडाउन कोमथोखिबदगी नेशनल हाईवे 2 दा पोचै पुबा गाड़ी चंगलकपा हौरे दुकान कैथेल सिंग हांगनरे लंबिदा मी चथोक चसिन तोबगी चांग यामना वांगली जिला असिदा ngasi अयुक्तगी महौसागी पुंसीदा हंजिल्लकपगी सक्तम अमदी उबा फंगली आकाशवाणी इम्फाल गी पाउगीदमक कांगपोकपीदगी बागुन्नै सिंगसित यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसियम की प्रेसिडेंट YK धीरेन हाइरी मणिपुरदा अखोई मसेलगी मरक्ता मसोई मसोई ताहनबा होनारक्लिबासि थेंगनबगीदमक येलौमी सिंग पुनसिन बतंगाई फदे यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF मणिपुरना थाबुमम चुपना चथरक्लिबा सामा मणिपुतरा माथोई सुबा नेशनल रिकंसोलिडेशन मन की सरुक अमा ओइना कक्सिंग जिला की वबोगाई लमखाई लाइरेंबी क्लब को खुसुमनदुना ngasi पांगथोकिबा अखोई अमुक हन्ना खुनताकलरोइसी हाइबा हिरमद पांगथोकिबा खननेनबगी थोरमदा वाफमसी श्री धीरेन फोंगदोकिबनी मणिपुर खुंदामिनबा कांगलुप खुंसाग मरी की लैमिनबा अदुम इथनिक ग्रुप सिंगसिना अखोई पुन्ना खुचंचिनमिनबा इंडिजिनस पीपल सिंग असे अखोई अमत कोइनि हिमिनगदबनी हाइबगी वाखलोल असे पूरा कांदा अखोई खन्मिनबा अमसुम सागतमिनबगी तंगाई पदबदु ले टेंगनोपल जिला की मोरे वार्ड नंबर 2 दलाइबा मिशन बैंक दंगरंग अहिंग चाउन मई चाकपगी थौदोक थोखरे फायर सर्विस डिपार्टमेंट की पाउन हाई थौदोक अदुदा युम तरे लोंग मई चाकी मई चाकपदु इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की होरखिबनी हाइरी पाउगी मरकथा नातेनु ब्रेक अमा था असिगी लाक्लिबा तांग 13 वाक्सिंग की 12 पानबा थांग जुनुमित की अयुक पुंग 3 मखाई ताबा मतमदा लुवांग ngangom अपोकपगी थौनी थौरम लांगपोकता लैबा इबुदौगी संगलेंद पांगथोकचरगनी मसिदा सगाई चा खुदिंगमकना मतम चाना सरुक याबिरनबा अमसुंग लुकमन फंगमिननबा पाउजेन जरी
Paujenjariba Luang Ngangom Apokpa Thogalup Langpok contact number sing 9856944856 amasung 70053868117 Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal Dagini Delhi ki namot Bharat corridor yaungna Pradhanmantri Narendra Modi ngasi Delhi da lupa koti lising tarani thoi shani henbagi tongan sakut thorangi project sing kharagina urep uyung tamkre kharagina sangakre project sing asi maroina lamdam lamdam gi marakta phaungnabagi sang hengat hanaba masung sathok chasin gi thabak hena laithok hanaba paikhat pani thorungi saruk ama oina Pradhanmantri na Saidabad RRTS station dagi New Ashok Nagar RRTS station phauba Namo Bharat train tongduna satki Tharumdu Wangang the Pradhan Mantri Narendra Modi na hai ngasi mahakna Saidabad tagi New Ashok Nagar phauba Namo Bharat train tongduna satki basina sakhulaba Bharat ki sahar singda tungdo oirakadaba miyam gi chathok chasin gi hena phagalaba saktam sing uthok pangam lei mahakna hai Namo Bharat project asi mapung phan hek loibaga Delhi Meerut route traffic ki ahongba singthaningai oina uba phanglagani Kendra gi Haksal Mantraloy na hairi hauki baseul khara sida China da SMP virus sandorki bagi thong adu Mantraloy na kupne yangsili virus asi test tawnaba laboratory ke amaramsu ICMR na hangduk lagani Mantraloy gi pauna makhata na hai lebak asida SMP virus york pra haibadu sahi sima chupna kupne yangsingani hiram asigi matangda Health Services ki Director General na Sabhapati oiduna handak New Delhi da pangthokiba mifam amanasu kupna khana naina krai Health Services ki Director General Dr. Atul Goyal na hai hawjik lariba phiwa masida karigumba makhal amatigi kiningai amadi nungrang ningai leite adumoinamak miyamna tangai phadaba section thorang singdi ngakna satkadabani All India State Government Employees Confederation gi ngasi Kolkata da pangthokiba mifamna Manipur da thoklibi rang asibu Kendra Sarkar na thuwa matamda waroishin puruknaba taksinba haina warep laukhrai Gangmoi Kamai Foundation sinduna Professor Gangmoi Kamai Laikhidabagi Nipan Chiba Kumon Thorum ngasi Manipur University gi Court Hall da pangthokre ngasi gi thorumadu da Primordial Socio-Cultural Practices of Communities in Manipur kauba larik amasu phongki Khundrakpom Kendra gi Senior Citizen Society na sinduna lemna layangbagi kem amanga si pangthokre kem aduda punna miyoi chamarom layangki amadi hidak langthak singsu yanthokki Akaswani Imphal gi pau tabiri Uttar Pradesh ki Prayagraj ta pangthokadoriba Mahakumbh Mela yaubu lakpa miyosing asoy angam thon danabagidamak Jal Police Personnel lisingani chawnga romna Ganga amasung Jamuna Turel gi torban singda ngak selhangadori Police personnel singasina underwater drone amasung sonar system yauna matamgu chunarba khusu khulai kaya sijnagadori Khongthang asiga mari lainana Jal Police Station ahum hangdokle Kumbh Mela pangthokadoriba mafam sinba thungna sub control room taratare chu hangdokle Hariba sub control room singasi control room amadagi monitor tawgani Amaromda thasi ki tarahumdoi dagi mathang thagi kuntaruk phauba Uttar Pradesh ta leiba Ganga Jamuna masung Saraswati Turel ahungi itinpham moriba Prayagraj ta pangthokadoriba Mahakumbh Mela gidamak Indian Railways na railgari lising tarahumdoi shelhangadori Mela asigidamak chathok chasin tawbada khudong chanaba hana chelamba railgari lising taragi mathakta akhanaba railgari lising ahum su hapsingadori railgari singasina mela asi haugadaba numit nini humni watlingedigi chenba horaga mela asi loireba matungda numit nini humni phawu punna numit yankhaini hena chengani Prayagraj ta pangthokadoriba Mahakumbh Mela asida miyoi koti nifu hena tillaba yai haina panari maramasina hariba mi singasi tinbada achoba singnaba ama oina ngak chenbagi lamda oigadori hairi Uparashtrapati Jagadip Dhankar na hairi laibak amagi nagarik singna laibak ningbagi wakhal chendragadi malemgi laibak amata da chakhutpagi lambida changshin bangamloi New Delhi dingasi NCCD Public Day Camp lisingani kunmanga da satpa khongchit amada Sri Dhankar na hai Bharat na mapung phana chakhutna bo hanabada laibak ningba thausil thorang haiba masung jati gi waphamna khwaidigi mangoina khanba haibasi yamnamak tangai phade Jati asibu sangatpada yumi manga tangai phade hana phongdokladuna Uparashtrapati na hai maru aibu yumbi singadudi social harmony piklingaidigi hauna maribak nungsibagi wakhalon chenba mahusagi akoibagi phiwam ningthina khangba maromdom lepseba ngamnabagi wakhal leiba masung nagarik ama oibagi thodang sing ningthina khangba haiba singasini
नुमित हुमी चाथगदब तरानिपान सुब प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन लिसिंग नि कुनमंगा उड़ीसा की भुवनेश्वर दा था सिगी निपान दगी हौरगनी मिफम असिगी मपुंग ओइब हिरमदी विकसित भारत अमा संगुटपदा मपाल लेबाक सिंग लैरिबो भारत मसा सिंग थौदांग हाइबसिनी मिफम असिदा मालेम की तोंगान तोंगान लेबाक यांखै हेनबद लैरिबा भारत मसा सिंग सरक यारनबा रजिस्टर तौरख्रे प्रवासी भारतीय दिवस असि था सिगी मापनदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरक यागनी हाइरी आइन थिंक्रबा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की कादरमा NIN ngasi न्यू दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फारबा मोहम्मद शहजाद आलम असी दुबई अमदी मसीगी अकोइब मफम सिंगदगी सेल लौथदुना भारतता टेररिज्म की ओइब थबक थोरम सिंग पांगतोकपदा चेनब मियोइनी हाइरी माकी मथक्ता NIA स्पेशल कोर्ट पटनाना एरेस्ट वारेंट अमा इशू तौदुना फाननब होनरखिबा मिसकनी हाइरी गुजरात की पोरबंदर एयरपोर्ट ngasi ट्रेनिंग चथरिंगैदा कोस्ट गार्ड की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अमा काइबदा मिय अहम सिरे अहान बिगन फुंग पाउदा हेलीकॉप्टर अदु महौसागुम ट्रेनिंग गिदमक पाइबदा खंगहौदना काइरखिबनि हाइरी अमरमदा जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ जिलादा गाड़ी अमा सिंग लंबिदगी ऑन्थदुना तुरेला तानसिनदा मिय मरी सिरे अनि थिब खंगद्रि हाइरी लैबा के कोनुंग दिल्लीदा ngasi ayuk लैसल कुंगना थाबदगी एरोप्लेन पाइबा मसुंग रेलगाड़ी चेनबदा अपन थोखरे मफम अदुदा ngasi ayuk काहेन इंगबसु मायुकनाखी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट क्या लैसल कुंगना थाबन मरमोइदुना पाइबगी मतम चोंथखी एरोप्लेन पाइथोक पाइसिन तौबगी मतम मरी लेना पैसेंजर सिंगना खंगनिंग पाउ लेरबदी एयरलाइन का पाउ फाउननब खंगहली वेदर रिपोर्ट की मतुंगिना दिल्ली ngasi ayuk इंगबगी सांग सेल्सियस डिग्री 10 ओइखी पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ मसुंग उत्तर प्रदेश की अवांग नोंचुप थंगबा सरुक सिंगदा लाकदुरब नुमित निनी असिदा अखाक अराव यावना नोंग चुरबा याई हाइरी ngasi हौरग नुमित हुमनी असिदा अवांग नोंचुप भारतसु इंगबगी सांग सेल्सियस डिग्री अनि अहम यौरबा याई हाइरी हौजिक सानबगी पाउ खेत्रिमेयम बिरोश तगी Athletic Sports Association Kongbo Road na sinba ani shubha Maibam Munal Memorial 5-a-side day and night soccer tournament ngasi Manipur Vidhan Sabha ke Adyaksha Thokchum Satyabrata Sikhana hudokre tournament ase team nifuna league kam knockout format ta sanagani ngasi ahuba numit ki sanakhiba match sing da Asa A amasung Premika FC Panjil amata chanadana draw chakre One Shot FC amasung AT Unit 19 su Panjil amamun chanadana draw chakre Singjamoy Oinam Thingel the Chathariba Ahanba Oinam Charlie Memorial Under 15 Soccer Tournament ki pre-quarter final match sing ngasi dagi sanaba hokre ngasi sanakiba match sing da Tayai FC na World Pro bu tie break ta Panjil ahum ani da thoikre Hiai FA team B laktabadagi Kago FC na walkover fangkre Imphal East District Football Association na sinduna Pachoi gi Pamiel Ground da Chathariba Taruk Shuba S Mani Sharma 3rd Division Football Tournament Football League king asi sanakiba match sing da NBCA na IMA bu Panjil ani amada amasung MIU FC na KYDL bu Panjil amasino da thoikre Social Worker Congress Khongman gi ground da Chathariba Taret Suba Thinguzam Ongbi Nganbi Debi Memorial Football Tournament lisingani kunmanga ngasi gi ngasi hanakiba match da SDA Kyamgai Muslim na Social Worker Congress Khongman bu Panjil ani shinoda thoikre Mari Shuba MNCA Super Plate Tournament ki semi-final match amada RCA Lilong na WYC Thawal Wangkhembu wicket tarukta thoikre Mapan Shuba MNCA Plate Tournament lisingani kunmari kunmanga gi ngasi sanakiba match sing da IBSA Yumnam Lekaina Sedo Thangmai Bunbu wicket ahumda amasung Oscar Pauna Bazar na YPHUC Lalambungbu run kun ganitoi da thoikre Central Wusu Training Institute Thawal District Wusu Association Imphal East District Wusu Association amasung Bisnupur District Wusu Association na punna khusamna duna wangkai angom lekai da leiba World United Youth Club ki hall da hokhiba chahi the national amasung international Wusu tournament sing da makong mathang takraba sanaroi nifu okpagi thoram ama ngasi pangthokre thoram adu Manipur Vidhan Sabha ge adhyaksha Thokchom Satyabrata Singhana sarugyakhi Mari Shuba Elite Men's National Boxing Championship lising ani kunmari hayengdagi Uttar Pradesh ki Raebareli da hauragani championship ase da sarugyanaba Manipur gi sanaroi taret tha asigi Imphal ahumda Imphal thadokre Mathang thagi tara manga amasung tara tukta New Delhi ki Tyagara Stadium da pangtokadaba Mr. and Miss Asia Championship ta sarugyanaba trial selection ama Bisnupur jila gi Oinam da leiba Oinam Public Hall da pangthoklagani haina District Amateur Bodybuilders Association Bisnupur na thokpa cherola mana khangalagli Kiran
अरोइबदा मरुवे पाउ अमहन्ना मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी भारत असी मेट्रो रेल नेटवर्क ख्वाइदगी सांगबा मालेम के अहम सुबलाइबाक ओइरे कांगपुपि जिल्लादा कौखिबा टोटल शटडाउन अमसुंग इकोनॉमिक ब्लॉकेट पुंग निफुनिपान की ओइना कोमथोकपदगी गाड़ी चथोक चसिन तौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली लुपा कोटी लिसिंग तरानिथोइ सानी हेनबगी चाखु थोरांगी प्रोजेक्ट सिंह खरगिने उरेप युंग तमख्रे खरगिने संगाख्रे केंद्रीय हक्सल मंत्रालय ने हाइरी हौखिबा सेओल खरासिदा चाइनादा एसएमपी वायरस संदोरखिबगी मोंग कुपना यंगसिली अमसुंग महाकुंभ मेला यावबुलाकपा मियोसिंग असो अंगम थोंदनबा जल पुलिस पर्सनल लिसिंग अनि चंगवारम सिजनगदौरी पाउ लोइजरे।